Salibonani lonke bafundi bogwalo lokuqala emfundweni yaphezulu. Ngiyalamukela njalo kuzifundo elizethulelwa ngabe EduWave. Isifundo senu lizasethulelwa ngunkosikazi Doreen Mhlophe. Ngihamba loThemba, Tinashe, loSiphiwe. Bingelelani abalaleli benu. Salibonani bangani. Salibonani bangani. Salibonani bangani. Bafundi, singalibali ukuphatha izinsiba zethu zokubhala kanye lezingwalo zokubhalisa. Bazali lababalisi, ngiyalicela ukuba lincedise abantwana abangabe bebhekane lenhlupho ezijiyeneyo. Abantwana abazwela khatshana abahlaliswe eduze lezigxingi zomsakazo ukuze bezwe kuhle. Kulabo abangezwayo endlebeni, ngicela libachasisele ngolimi lwabo ukuze bangakhuthwa yisifundo. Bafundi, namhla sizafunda ngokufinyezwa kwendaba. Akusifundele izinjongo zesifundo sethu Themba. Ukutsho ukuthi ezemvelo ziqakatheke njani empilweni zethu. Ukukhetha imicijo eqakathekileyo phakathi kwendatshana. Ukubumba isifinqo esilolongekileyo sisebenzisa imicijo ekhethiweyo. Asithatheni izingwalo zethu bafundi, isiNdebele soqobo. Sivule kukhasi 23. Ngithemba sonke sesivulile bafundi. Sibalele isigaba sokuqala Siphiwe. Kungumlandu womuntu wonke ukulondoloza ezemvelo ngoba ngaphandle kwazo impilo ingatshabalala. Ake sithathe izihlahla. Kuqakathekile ukuba zilondolozwe ngoba zisipha imithunzi lenkuni zokubasa ukuze sipheke kumbe sothe. Zibamba njalo inhlabathi ukuze ingakhukhuleki lula isiyagcwala emifuleni. Ukwakha imizi kudinga izigodo lentungo, kanti lamasimo alakho ukubiywa ngamahlahla. Umoya esiwuphefumulayo uhlanjululwa yizo njalo izihlahla. Zisekhona lezifuyo ezifana lembuzi ezidla amahlamvu ezihlahla. Eminye imithi yokwelapha imikhuhlane ivela kuzo izihlahla. Ivela kumpande zezihlahla ezijiyeneyo. Angithi ontolwane labozihaqa balusizo olungebaliswe empilweni kaZulu. Ngokufanayo utshani labo akumelanga butshiswe mahlayana nje ngoba buyavikela ukugugudeka komhlabathi. Izifuyo lezinyamazana zasendle ziyabudinga utshani ngoba buyikudla bazo. Emakhaya imizi ifulelwa ngabo njalo utshani. Ubale kuhle Siphiwe mntanami. Akuqhubeke Themba. Imifula inceda ngamanzi. Ngaphandle kwamanzi akukho ukuphila. Abantu balakho ukuphanda imithombo yamanzi emifuleni ukuze banathe, bageze, bahlambe lempahla zabo. Izifuyo lazo ziyawadinga amanzi okunatha. Amadwala ayavikeleka lawo ukugugudeka komhlabathi. Nxa inhlabathi ingagcwala emfuleni, amanzi agcina engagelezi bese kudala izingozi empilweni zabantu nxa leyo mifula ingadabuka ikhukhule imizi. Izintaba lazo ziqakatheke ngokufanayo. Zinengi lezinyamazana eziphephela kuwo amadwala lezintaba njengendawo zokuhlala. Ubale kuhle Themba. Akuqhubeke Siphiwe usibalele isigaba sokucina. Kudala abantu babezingela ukuze bathole isitshebo. Lamhla ukuzingela akusekho emthethweni ngoba zingathintitheka izinyamazana zasendle ngenxa yesidingo senyama. Ezinye zalezi inyamazana sithola kuzo izikhumba zokwenza izicathulo lezikhwama lezembatho zomqando. Ezinye njalo kutholakala amacici leminye imigqizo eligugu ebantwini. Umkhathi ke wona siwuthini?
Kungumlando kaZulu ukuwulondoloza ukuze siphefumule umoya ohlanzekileyo. Konke lokhu kusukela emakhaya anduba kuye ezigabeni laselizweni lonke. Abantu bangazizwa belomlando wokulondoloza lezi zinto zemvelo, impilo kaZulu wonke ingavikeleka iqhubekele phambili njalo. Ukhona osewake wakukhumbula ukuba impilo ingaba njani aluba zingekho ezemvelo? Siyabonga ukubala, libale kuhle bafundi bami. Ngiyabonga futhi lani emakhaya ngoba lani ngithemba lifundile. Endatshaneni sifunde ngezemvelo. Ngokuzwisisa kwenu bafundi, kuyini ezemvelo? Asibhaleni phansi. Bhalani lani bangane emakhaya. Ngithemba seliqedile. Akusifundele okwakho Tinashe. Mina ngibona angani ezemvelo zigoqela indalo yonke. Inhlabathi, izihlahla, utshani lamadwala. Wenze kuhle, yikho esikufundileyo. Funda okwakho Themba. Endatshaneni izinyamazana zasendle lezasemakhaya lazo ziqanjiwe, ziyimvelo lazo. Kuqanje njalo imifula, amanzi, umkhathi kunye lomoya esiwuphefumulayo. Wenze kuhle Themba. Usugoqele konke. Asihlaleni ngamaqembu ethu sisebenze. Okulandelayo, iqembu ngeqembu liza kutsho okubhaliweyo ngokuqakatheka kwemvelo kusigaba ngesigaba. Asisebenzeni bafundi. Lani emakhaya asikhetheni imicijo eqakathekileyo kule indatshana. Ngithemba sesiqedile bafundi. Asethuleni imbiko yamaqembu. Siphiwe, woba ngumqali wesiziba. Thina sikhangele isigaba sakuqala. Sithole ukuthi izihlahla ziqakathekile ngoba zisipha imithunzi, inkuni, ziyabamba umhlabathi ukuze ungakhukhuleki lula ugcwale emifuleni. Sakha ngazo imizi. Lo moya esiwuphefumulayo uhlanjwa yizihlahla. Ziyikudla kwezinyamazana kanti njalo ziyimithi eyelaphayo. Lenze kuhle iqembu likaSiphiwe. Asibachayeleni izandla. Siyabonga bafundi. Ngithemba lani emakhaya lenze kuhle. Asizweni iqembu lesibili elikaThemba. Thina sifunde ngemifula. Kuthiwa emifuleni sithola amanzi aphilisayo. Izifuyo zinatha khona. Sifunde njalo ngamadwala lezintaba. Amadwala alikhaya lenyamazana futhi ayavikela ukugugudeka komhlabathi. Kuhle, lenza kuhle. Ngithemba lenza kuhle lani ngemakhaya. Asizweni iqembu lokucina. Kwelethu iqembu sifunde ngenyamazana. Kuthiwa zisipha izikhumba zokwenza izicathulo, izikhwama lezigqoko zomqando. Sifunde njalo ngomkhathi wona osipha umoya. Kuhle bafundi, lenze kuhle lalo iqembu likaTinashe. Siyethulile imicijo eqakathekileyo kuqembu ngeqembu. Asithatheni izingwalo zethu, sibhale izifinqo ezilolongileyo. Sikhumbule bafundi ukubhala inani lamabala esiwabhalileyo. Akusibalele umbuzo wethu Siphiwe. Ngamazwi angamachumi amahlanu kusiya kwangamachumi amahlanu lanhlanu, 50 to 55, bhala ngokuqakatheka kwemvelo empilweni. Isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye. Bafundi, valelisani bangani. Lisale kuhle bangani. Olivalelisayo ngunkosikazi Doreen Mhlophe.